ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଯେବେ ମିଶେ ମ୍ୟାଗିର ସ୍ୱାଦ, ତେବେ ପ୍ରତି ବାଇଟ୍ରେ କିଛି କମାଲ ତ ହବ ନା। ମ୍ୟାଗି ଭେଜ୍ ଆଟା ନୁଡଲ୍ସ। I love mountains, which is why I've been wanting to explore Ras Al Khaimah for a while now. It truly lives up to the hype, and the landscape here is just surreal. I'm more than